Mangkana ido. Sebelum ho lo majjoloki anak buru, ikut kau cari tahu itu. Harus kau cari tahu itu, suka nggak dia sama kau? Iyalah, Ya kan nggak tahu kita dari mana dia suka sama loh, kita. maksud tuh, kan adong do waktu ditiki honeng majjonoki mana. Mulo hira-hira mana dang marlomo nuru hatu ho? Marua pagajengom. Kan ido, ya tong dah. Barang masalah pertanyaan dah tuh Iban. Adong ada pertanyaanmu ti mana? Gudang, bayar wartawan mah. Sampai bekor tentu anak buru songoni. Sudah makan dek, Eh, sudah tidur dek, eh, lagi ngapain dek, eh, sibuk kah dek? eh. Adang zaman betong dah majjonoki anak buru songoni dah. Jiwaro. Bah, imana udokon? Jonoki, adong do respon na toho, mula dong respon na toho. Lanjut. Alim mo so adong? Tinggal hon. Edang nasa ada anak buru portivio? Ale ulang di mana Bukan. duhu miring? Ulang di mana duhu miring? Dah baga. Nah bagus. Naso ima, naso laro peho tu sudut-sudut ni kotaan. Dang bui be bang. Angkor wakung memang ngerti be. Ima tong sonario. Ale Eh, mani satu nama hodo lu. cintaku. Di hodo hosaku itu. Mulo dang do rap doto. Mate do au.